Wetangura na Nkoro kana na Nkoro na ginya cio mbeci cicokagia biuria ringa ngura na ngiri na nde umenye narua no wawe mbeto karea lakini umenye nawe miaka 5 gatura cheupe na ngithurwa gite kia MCA njuki atumirite mbeca nyingi more than 10 million ya ng'ombe ni ntikathurwe na ntubega ng'ombe baruga mana ni bandura kwa witu kumea botu kuga na mbeca inu akanenganira lakini ataenda nyumbani utiumba gwi antu ugo chokothurwa tukithire kiri no twingura time wetu kuthira ndendo kuuria kiuri kimwe kia mwisho bwana chairman mero ni kuno ni watanirite thai ni tonete atongeri MP ma MCA cibejite amona bonde bakawatanira na kinya riu baretete nara ruterene rura rungi nara kwa president barari kimwe ni bawatanirite and we thank God for that lakini kwina kiuri kimwe kikuru atiri 2027 yegere ikethirwe karia atia no twatega ma MP watega ma MCA by rutere rumwe by kwa ruto watega atongeri barano bakuruba meru wolelie mtu ya Lentore wolelie mtu ya Munya ukona na Betreke wa Munyoro wolelie mtu ya Kiraito na arauga we bas party itithirwe kiwaki na ini political party na auwa we na arete kwa president lakini atete ya mtu kiumbe we ngwa individual tikiama so watega andu babondana ndu ko 2027 yere ikethirwe kariate no ntu na ndi ko atandite barabara iguru na araba ibo mtu pwawe then what will happen kintu kiragi ukarika bwa mbere Kiraito Murungi na raugire mbasi igeta mtu kiumbe number 2 ugeta Embu chairman wa mbasi ni Embu lini kivuti kivuti na arua ukamutega na muturi imuntu na mutanongi na bare amwe ugatega former deputy governor wa Kiraito wanataita Sintocio na ro ketha no tegere mbisene boega ng'onere no karibu Munyoro so Kiraito nandi withugani na hari riu gukariu ngo wotwire Kiraito riu gukariu kinya wewe ngwa ke kurundi mbasi rundi na rega itete kwa Munyoro baja iri inkwirire leaders beto ni gwa mono MP beto ni gwa utumtuku ndio kuone na mtu mwakabwe aja se buri atikethetie president mwanka aturia maruke gotire aringathi ku mbise u ukona ni gwa ja centuriment ukethira kirima ngucini atemenya kwaria migambo ni kangaire aruga twetekirie twejete tauci turombe atemenya gwetia gintu kingi so MP babonde ni ugwabe na bubu aruto ni ugwabe na bubu okira no ugwabu bubu atumaga wona gasagwa wewe nga no wamairagia ruto no wamba kwira ruto this is wrong njobie gacokwo kirana betu njobie kwingi akaire akauga antu betu ibayewe kina na ndi no wewe nga wamairagia ruto na watenda mtu kumucokeria so MP betu come 2026 mweri ja jona aru aturi Jome bonde okona bonde bakauma ke William Ruto bakaruga naja ke wa Munyoro no ntobo bonde abategerete bai mbasi ne barugorete ndigisa aba ugeta kwari na botuku baruga nawe no turi uba batoto ringira thimu nawe no turi lakini utokwenda guciumeria no ntondo kira president so ankwenda kuuga manto ja kithurano kira kijeta 2027 kiuria kiroko uragia kititho kina thina already mtoro rajukirie stand na stand ebu ina mwerekera jo mwega na ijua mero barenda no tukurari na vacuum ni mtu mwe mithekari nturi ugatega munyarari kwa we mwanya kawira mwangasa netere mutume to bua kwa ngabana ajangi kianya giki giotigwa mero batyo menya bathithia atia ajangi ruto akubathukira MP nabo utwaragia parliament no to tataira mu meru kianya kirare aja riu amiru ibaronirwe njira ni mithekari nturi na nandi njireu tutena saka tutena ugwa njireu no tukathingata nikio tumugwe muntu aringa thimu auga na ara mithekari nturi agatuikiria we are ready go support na nawe no turi akwenda kuwa mero yonde kinya manto jaja ngikuone je karika isinema ne vitimbi mero yonde ire kwa Munyoro na ntoro kebera raini ewa Munyoro
mu county ya Leome. Okay, yoi maoni yaku, thank you so much. Kora udoeta. Ngozi mani ba kero ndo. Membi baba kuga bakadi kwa munyoro, na iwa kuga batibega, kaba kadi kwa munyoro badhuru no ba edi badi kwa munyoro bakabwa. Menya itiko make sense kidogo. Nondu yetu kiambere katwa gitu tigana baba kuga baba bena thina. Lakini wintu kimwanga kwira cheupe. Menya gutie gintu fani ta siasa. Siasa menya tulinga siasa menga tano tugirwe ithurano ntugu imwe ikina tarwa ndetwira turaragia ikina thira kugintu kia mbere no igutwena mantu maingi muno twatu ku prospect bobo akarika na gumbere lakini at the end of the day ikaringwa ntugu imwe riu gintu kinkaromba to natu yantu ana ba siasa tulinga siasa rero thai gintu kira nkaromba be very good iringa goire ogo ure gukarina ndi kira nkaromba kankaromba tukiringa tutikairinge na muthuro tutikairinge ri na tension siasa mtu yetu ndio kile kwa tananjara utiendo siasa kwa watu no kwa siasa tananjara huko wejino me siasa story huko ikiringwa ukerwo yo ni mwega lakini kura cia ringwa aguno ende siasa ira ithiragira kwa hiyo kwenda gwiciria tugetera tu atongoria betu tia bata wera ba kuthaka baba ritini menya no bakuromba project iba kunidi president no tiombokaria president uge expect akunenga arami utikwa munyoro na tiena gintu. It is not possible. Okay. Utiomba kugore muthure no kanwe na nkoma kwa muritu kabisa. No ndende metheka arambiria kurutwa. Ile arambiria kwa riwa kwaria. Na gitu kiranga kuromba ukegure muthure muntu no kegua uthiete na njira. Ukatweka ate wonumire kwa president. Utikwa ende president ukumubura. Kwa bangende gure opposition no rindi thirikari ni na wanokegure opposition wagitu kumubanga ukimenyaga no kona into bia gupya kutana bia wera. Okay. Thank you so much. Kuna mtu James Gitonga kama Mheshimiwa Jero Ing'ara, you are a good performer and may God protect you fully till 2027, that you will ensure that you pass and go to present us in Senate Assembly. Congratulations to you, sir. Kuna mtu wetu Mweka Kirea, salimia Mheshimiwa Senator Jero Ing'ara, mimi nishamkubali. MC Faminas akawa the show is amazing. Mheshimiwa Jero na Mr. Chair, say hi to them. Na view sana, thank you so much Faminas. Then Kennedy Mureithi akawa ako pamoja na sisi. Kuna mtu wetu Frederick once again akawa ako pamoja na sisi. Jeff guy. Kuna mtu wetu Emily Jero Ing'ara, our Senator 2027, you are a deal of our county. Keep on pushing for our county senator. Thank you so much. SMS ni mingi ntomba kuthoma cionde ntomba kwa hata cionde hizo ni baadhi kana kidogo yazo, kwa hivyo nitashukuru sana. Na ibwa kana ntuba kutana mbere kuthira ugituma SMS yaku ingura time yetu ikuthira na nande Mheshimiwa ndenda kunenkera your parting shot. Uromba kuthira ugira antu ba Meru TV ategeri ba Meru TV narakuonde bari rutiro daraka Meru ndeguru yonde no tu Nairobi na Mombasa niko kila mahali. Umba kuthira ukibera atia. Thank you Chaupe. Na mbele mkibwega thank you ntakupeta na ungwitikio kampeta kairi kenda ya tu analizanga matu kidogo. Yes. Ndombe thikirie ba Meru TV. Bantu onde baruma na of course ingwitikia baba ingi na Meru. Yes. Mbele tu na mwana wetu ta deputy president. Na ndi baromba ne shimarine ne muno. Itu munenkere nafasi tumusupport. Tuone mbiongo agaturetera. Ekithakani gakugwema tuone mbiongo agaturetera. Tutiga cut aspersions takakwe bende kuntu umbagwa nenkerwa remwa ito muone terari CS Interior ari the best CS all round wakibutagirwa wanabagachagwa wao ganwe mwega muno no gutawira muno kugi ntukia mbere ndiromba na heshima nene kabisa tumunenkere nafasi tumusupportere mwito yue na nuntu na utwira karutha ugutukuga gutiruthi twe na kurugama kauga uiroyo karutika itu munenge nafasi no tugitu kia mbere tika tukuthura no mundi tutigakare takatukurwa na bo takatukuthura na ru tutie siasani wana letu wekirwa siasani tumetutie siasani cia tukathura 2027 kuguna nengero nafasi tuone bora kuruta ini kira thirikari ni iruthi atiri nigerie gutaima muno mbejira bakunenkana na miradi eba kuenda kurutha yonde wirora bakunenkana to itu kuga wanda kachietu ni kucheria wera na ari betu iba fuatirie giega atuika ta scam giega atuika takabata batakuraithiria wiroro tikarutike koguo gitu kia mbere ibakare macho kamwico kabisa Chaupe ngicokeria ntu bako bega mang'ombe ngatho monda berire the other time gitikia 2027 yuntirwa magitikia MCA kaire na ngai anteria ntongoria nenkere hekima ban support kenda na tio tuona mtu moku megamba ng'ombe na ale guru methani enu na ngakaria Tharaka Nithi county bwega ndi senator Tharaka Nithi county tia kuromba kura thaino ngaromba that time lakini kumenya ukadio bikini bwene mwale kiwathino na murume
ukona mwalimu wega temu gurena wote muguranu ukamwitia namba yako imakosa mareo no mwitia namba akaraga neo bukaranagiria hii ndio tuikira thikariu. Thank you so much. Thank you so much wanache ni bwega hatageri betu ba Meru TV mbere ni bwega no ntubwa gututegera na gutega TV yetu ira twendete muno mbere Ameru ara bari bonde mbere igitariri Meru batu turetera opposition na tutecoka kairi turuga wa munyoro nontu batu tukaria thirikari utekio tukuona mbere Gachagua ne yathithie micemanio Meru antu bamweterete antu bai tayari na coke mbere mithikari nturi ibwega muno nontu bwa hatwira rathithirie gwoko wa Meru na gwoko wa Kenya kwa jumla nontu batwi turatwire tukangai turigari turari political funds ndene ya Meru lakini mwanka na arua tunajivunia nontu turi laini nembega ira yete kujukia thirikari 2027 nontu turiuga President Ruto ni one term president so mbere mithikari nturi ni bwega ngai akutharime na wete na mbere kuthuganiria Meru na 2027 turi nyuma yeku tuinde turi Meru tutakusupport na tutasupport Gachagua na tugasupport ura wonde ukethirwo ari nyuma ya Gachagua nikenda kajukia gitikiria nikenda gateithia Kenya kwa jumla mbuge ni bwega ncoke mbuge South nare batu twina thina muno cheupe twina thina marigu ajote wajana ndigitenere ambura mbere mujumbe wa South Dr. Sandra Kimweti batu no tweterete mbirwe marigu indiskaswa parliament marigu yetu mambe to batiga gutamarigo batiga gutiga into thokone marigu thokone jagite aguri so mbuge batu twina thina nene nare South jana ndimbura ya urire ndoje cia twekanga kingavana wetu mutuma ibari unge musicure jwa ndarene aboge taste dokwera nene ere taxagwa etaxa ereta taxi nene rene ya Meru nikenda bagacokiria nturuji ageni betu bara bakuja kugura marigo bona rujiro kuthamba na ibwega Meru TV nontu bagutusti. Thank you, God bless you. Okay. Thank you so much. Ibwega sana kinya unindi bochokeri nkatho. News coming in. Mama wetu is coming back. Oh, yeah. That's what she's saying. I will be in the ballot with my own political party. As a party, we will shield candidates from MCA all the way up. I will be the governor candidate with this party. Watch this space. We shall. Nakuruge batu no tukieni kira igeto twinde ende mbuge ntere wa ura kira gyatuma ugo no to stiru egamba na roriri onarea no akata reta gito reta uma ya ni aikoti na nare itanta to yu nante kumenyara kuwera no twaruga mbere north tunanguka nayo Baichu will place guitar in Mbere North. Ikomakia kuwena ndi yaki nyabitiso video na ndi maruro ya grama mjeta na ni ako ingwe gitari takara mono ata na ndi na bati kwewa time akararia ntata yeu nikenda akailu akakara bwega. Okay. Ibwega sana utegera Meru TV kinyani kachokire ngato cyo mwanya tubakuthera rero na mana batu ko magategara twambiriri na thaitu mbakuthera tukithirekeria twina amazing visitors. Thank you so much inya babu no tubakuchwakanya kenda bugakinyani kenda tumba kuchanganwira antu mantu mwanya mungu akutharime sana. Thank you so much for your time. Ngakure ibwega sana tubakuthera rero na mana batukire mubango jwa rumuri rwa siasa rikana ni mubango yo kujira Sunday cionthe kumathaijire na nusu tuko mwanka thaa ithano na thana tukuri bwega twigutiga kana ngakwira umame ora wendete na mwathani umbe kuthira rina amwe na ugwe uniritora kwa urimbita Njeri Wacheupe. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa